يمسكون بحبل غير مبسمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا Tuhan ku dengan berikan Nabi Mustafa sampaikan berampun segala dosa ibu bapa guru saja Allahumma iftah alaina hikmataka wansyur alaina bil fadaili rahmatika ya arhamar rahimin taqabbalallahu minkum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, buka Al-Quran, buka Iqra terus dan bicara lagi.